Mi smo navijači Željezničara i... Što sam dobio? Mi smo navijači Sarajeva i naravno da smo puno bolji od Željezničara. Isuse, šta je ovo? Isuse. Svi znamo da smo mi puno bolji od Sarajeva. Imamo više pobjeda protiv njih i općenito smo bolji klub od njih. Daj da vidimo šta još ima za pokazat. Mi smo navijači Sarajeva i naravno da imamo najveći stadion u ligi. A možda... Isuse. Kao prvo, imamo najveći i najbolji stadion koji nije zapravo vaš, nego je od grada. A kao drugo, mi smo ti koji imaju vlastiti stadion. I budimo realni, on je puno ljepši. Ajmo vidjeti kaj su još dodali loše. Navijači Sarajeva i naravno da imamo najbolje ultrase. O moj Bože, kaj je ovo, Isuse? Kakvi navijači, kakvi vaši ultrasi, pa tam je mrtva atmosfera. Svi znamo da naši manijaci dižu atmosferu i sve to. Može se i reći da smo mi najbolja navijačka skupina na Balkanu, a ne vi, čovječe. Ok, mislim da je to... Ček. Mi smo navijači Sarajeva i naravno da imamo najbolje ćevape na Balkanu. Isuse. Najbolje ćevape na Balkanu. Pa oni nemaju nijednu ćevapđinicu nazvano Sarajevo i FK Sarajevo, dok mi imamo Željo ćevapđinicu. Najbolji ćevapi ikada. Odite tamo jest.